Kaya una yun nga kuha natin. Panamnong nad. Kapang kumangkita natin eh, Paul. Ay ta. Pag dinamag namin nga nagadutilamos na ata, gusto nga ko ah. Apan naagban ni 8. Yung ti problema, ti pinaparpartak ko nga ko ah. Nga mapan agban ni 8, nalipatak adi ungkay ti ban ni 8 ko, ati lang bunang dinaalak. So nga, agpanunot nagtatano ka sa natin pa nagban ni 8 ko. Kaya kit ipakat kong dagiti ko na. Dagiti garaw ti probinsyano. Dati sakto nga pakawan di taning. Ate mahiwaga nga samurai ko kita kas asa pa dito oy. Minsan na lang nga tagbatin dito. Okay naman. Pamintuwa nga yan. Oh, agak uptot pa dito nga kayo. Permit bangsi naman. Basta, tikurang na lang ang J ko, linas na. Kinadi pang bani 8. So nga, bumirok tayo man yun. Marbaring at mabirukan tayo dito. Hoy. Nakikita mata? Nagatong alamot na rin ah. So nga, dito yung banig ko. Makita. Oh. Ay, sakto na eh. Tatali dito na eh. Tali. Oh, sakto na unan. Gusto, iti tama nga paggalot. Iti Ilocano nga nagugwapo sa kanya. Isang tayo man na dumawi ni Ayat ay dumawi iti kwa. Iti lamas, dito nga kwa. Bani 8. Ter mat. Yung mayat lang sista siguro. Ikan tayo pa iti kwa. Adi patpatapaw na. Tano pagilasinan nga dati na alaran. So iti tama nga pagikabil. Ni, ukas naman. Kagayang. Tata, apaanan tayo titukak. Unang banat. Naikat lang ro. Mayatin. Arte na di patapaw na, nalpatin. Pagpatagsin na, adapay apan na nga tukak. Ipadas to di jayon. Oh, di jay. Tukak! Oh, tukak! Nakamay, mayat talaga tayo din na full. Ano naman? Oh, lukayat si Tumay dito. Lukayat si Tumay dito. Magayo lang kanya. Mapantay ka dito. Dapat pagbanditan. Ato sila basta. Pero may gutak na siya. Makita ka dito eh. Lag ko dan. Ayun. Paltap. Nagato ka paltap. Urel na 5. Katukat dito ka. O, kataman. Gawin na si Dave.